Tuve aho i Rusizi dukomereza i Huye ni mu majyepfo y'u Rwanda hari bamwe mu bamotari bo muri aka karere ka Huye bavuga ko babangamiwe n'abantu baba bambaye imyenda isanzwe bakajya bafotora plaque za moto zabo bakazoherereza polisi mu kanya gato ngo bakabona ubutumwa bugufi bwerekana ko bandikiwe nk'abakoze amakosa nyamara batazi igihe byabereye cyane ko ngo hari n'ababa bandikiwe batazi amakosa bakoze. Polisi y'u Rwanda yo isaba abamotari kwirinda amakosa ndetse no kumenyekanisha ikibazo bagize ku gihe kugira ngo gikurikiranwe. Ibindi kuri iyi nkuru na Prince Theogene Nzabihimana. Ni bamwe mu bamotari bo mu karere ka Huye bakorera mu mujyi wa Huye bavuga ko hari bamwe mu bantu baba bambaye imyambaro isanzwe bakabafotora bagafotora moto zabo bakohereza plaque kuri polisi nyuma bakabona ubutumwa bugufi bwerekana ko bandikiwe. Hari abasaza bashyizeho bagenda badufotora baba bambaye civil utamenya ngo n'ugufotora cyangwa utagufotora. Hari igihe uparika ahantu ukuyeho umugenzi akabara gufotoye. Ikibazo cy'amakoterevasi n'ahangaha naratubangamiye cyane kwa yuko uvana nk'umugenzi n'ahangaha wenda urugero mukuye nk'icyarwa wamugeza akubwira ati njyana nko ku isoko, ntabwo uparitse nta nubwo uhagaze, uragiye umugejeje ku isoko ujya kubona ukabona inyuma yawe umuntu aragufotoye. Urareba abamotari dutanga serivisi igeraho umugenzi agiye gute uzafata umugenzi ukamujyana ku isoko wamara kumukuraho mu gihe amaze kugenda ugasanga umuntu aragufotoye anabikubwira agufotora nakwihisha inyuma ugasanga plaque yawe yohereje muri polisi wajya kureba ugasanga bakwandikiye ngo muvezari. Abamotari bavuga ko aba bantu babafotora hanini baba badasanzwe babazi ugasanga ntibamenye n'igihe bandikiwe kuko batabanza kubabwira, hakaba n'igihe babona ubutumwa bugufi ko bandikiwe batazi nikosa igihe barikoreye. Ibyo bavuga ko abo bantu bashobora no kubarenganya. Undi bakagombye wenda kuba bambaye n'umwenda w'akazi. Kibaza ngo tuzajya dutwara abantu tubasige mu nzira. Niba utwaye umuntu akakubwira ati nshaka guhagarara kuri sitasiyo niho ngiye gutegerereza umuntu mu gihe akivaho avaho nawe barangije kugufotora. Polisi y'u Rwanda ivuga ko abamotari bafotorwa nabo bavuga ko batazi bakabona ubutumwa bugufi ko bandikiwe batagakwiye kubigiraho ikibazo kuko polisi igendera ku bimenyetso, igasaba abamotari kwirinda gukora amakosa haba hari uwarenganyijwe akabisaba akarenganurwa nk'uko umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi abivuga. Ntabwo buri gihe yaba umupolisi cyangwa yaba undi muntu uri mu nzego ubonye amakosa akorwa bimusaba ko baza kujya kwambara umwambaro w'akazi. N'umuturage mwiza ushobora kuba ari kuri moto agenda cyangwa agiye gutega moto akabona umumotari ukoze ikosa atanga amakuru. Mu gutanga amakuru ashobora kwandika plaque akavuga ati plaque iyi n'iyi ndetse yafashe n'ifoto, kiba ari ikimenyetso kidufasha. Rero ntabwo abamotari bakwiriye kugira ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu wamfotoye ninde, umuntu wanyanditse ninde. Ikibazo bakigira ku muntu wamwandikiye kuko uwo nguwo ujya kwandika ni polisi yandika kubera ko afite ibimenyetso yaramwandikira. Nta bimenyetso afite by'uko yakoze ayo makosa ntabwo yamwandikira, kandi igihe nawe abona ko yarenganye afite uburenganzira bwo gusaba kurenganurwa kandi akarenganurwa. Rero icyo nagira n'inama abamotari ni ukwirinda gukora amakosa, nabo igihe cyose bazaba bari mu makosa tugira inama abantu ko bemerewe gutanga amakuru. Ayo makuru rero ni polisi ishinzwe gukurikirana ikamenya niba ayo makuru yatanzwe ari ay'ukuri kugira ngo niba uwo muntu hari amakosa yakoze ahanwa ayahanirwa. Bamwe mu bamotari bakunze kumvikana bagaragaza ibibazo bitandukanye bahura nabyo mu kazi kabo, aho bavuga ko hari n'ababaka amafaranga batazi icyo bayakiwe, rimwe na rimwe hakaba n'abitirira inzego zibishinzwe. Gusa polisi y'u Rwanda ikagira inama buri wese ko mu gihe hari ibyo abonye adasobanukiwe ku muntu akeka ko amurenganyije cyangwa akoze ibinyuranyije n'amategeko kwihutira kubimenyekanisha kugira ngo bikurikiranwe ku gihe. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Huye mu Ntara y'Amajyepfo.